Ubusobanuro bw'izina Arsene. Arsene ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Gifaransa ndetse no mu Kigereki. Biva ku ijambo ry'Ikigereki ryitwa Arsenios, risobanura ukomeye cyangwa se umuntu w'igitsina gabo. Rino zina Arsene ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, dore yuko hari na mutagatifu Arsenius wabayeho mu kinyejana cya 5 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Amazina afitanye isano n'iri zina Arsene harimo Arsenio mu Espanyol, harimo Arseni mu Barusiya ndetse no muri Armenia, ndetse na Arsenius ry'Ikilatini. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Arsene. Arsene ni umuntu ufite ubwonko bushobotse cyane, ariko kandi ugasanga yoroshya mu migirire no mu mikorere ye. Arsene ni umuntu uba utuje, ariko kandi uba ushobora no kukuryarya. Arsene ni umuntu uba wigirira icyizere cyinshi. Arsene ni umuntu uba uzi kurimba, kandi Arsene ni umuntu uba ushaka gukora itandukaniro hamwe n'abandi. Arsene ni umuntu uzi kwanariza cyane cyangwa se gusesengura, kandi ni umuntu upanga imishinga migari izafata igihe kirekire aho kureba iby'uyu munsi gusa. Arsene ni umuntu ukora uko ashoboye kose akagera ku ntego ze. Arsene ni umuntu ukunda ibintu by'ubutwari no kuba intwari, ku buryo aba ashaka kuba icyitegererezo ku bandi. Arsene ni umuntu uzi gutekerereza ku rundi ruhande rw'ibintu rurenze urw'abantu bari kubibonamo. Arsene ni umuntu ukunda kwigenga cyane, kandi ni umuntu ukunda kwihitiramo ikintu azakora. Ibi bituma rimwe na rimwe atumva inama z'abandi, cyangwa akaba umuntu utavugirwamo. Rino zina ryakunzwe gukoreshwa cyane mu bihugu nka Chad, Gabon, Benin ndetse na Cameroon. Bamwe mu bantu b'ibihangange hano kuri iyi si biswe rino zina Arsene harimo Arsene Wenger. Uyu yamenyekanye cyane mu gutoza umupira w'amaguru, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, akomoka mu Bufaransa. Hari kandi Arsene Brown. Uyu yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1996. Uyu yamenyekanye cyane mu gukora kuri televiziyo. Hari kandi Arsene Zola. Uyu yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka w'1996 no muri Lubumbashi. Yamenyekanye cyane mu bikorwa bya siporo. Hari kandi Arsene Erego. Uyu yavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1995 no muri Cameroon. Nawe yamenyekanye mu mupira. Rero niba witwa Arsene uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Arsene, reka mwifurize ibihe byiza. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhura ubutaha.